Hugasan muna natin, guys. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Ilagay na natin, guys, yung asin. Ilagay na natin, guys. Takpan na natin, guys. Yan. Lagyan natin, guys, ng asukal. Yan. Takpan natin, guys. Makalayon. Luto na, guys. Pundo na tabi uwan. Ilim na boy. Oh no! Tagal-tagal eh. Several bad puns later. Sa mga batag. Ani kaan, wala na kitang baduyaon. Nagkaroon na ng kuweba. Yan sa bunga. Oh. Yan sa puso, guys. So, puso ng batag. To this video, guys, so mapakro akong batag. Ang batag baw. Yeah. Hugasan muna natin, guys. Yan. Lug na, guys. So, maamis-amis na ini. Hugasan muna natin, guys, ang batag. Yan. Wow, yun na, guys. So pinakrong batag. Ya, 1-0. Tumawag, guys, si Ma'am Tate. Hinahanap na yung repair. Hintay-hintay lang, dadating din yun. Kakasal na rin yan, guys, si Ma'am Tate. Nakasabad manggiraray. Nakasabad manggiraray ki Lapu-Lapu. Nakasabad manggiraray si Ma'am Tate ki Lapu-Lapu. Red Grouper. Kakasal na siya. Pati si Lenny kakasal mo. Si Boy na lang hindi pa nagpapakasal. Si Boy na taga-Bongga hindi pa nagpapakasal. Boo. Yan. Asan talaga, guys.
Dakulon guys, no. Diretso na ini pamawan. Pasiram-siramon tanglo. Lahat. Siram-siramon tanglo. Guys. Ugasan tang maray. Boy, oni na bagao, mapakrok kitang batag. Batag, saging, saba. Yeah. Ali dyan, Miming. Ako man inisira. Batag ini. Yeah. 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 Boss Mike, oh, malinginigo ng kukuta, namagunaw na ko nyog. Oh. Yo. Bagong palong iyan. Yo. Saro. Dua. Tulo. Apat. Oh no! Malinginigo ng kukuko boy. Ilagay na natin guys yung gata. Ayan. Siram sana. Ilagay na natin guys yung asin. Ilagay na natin guys. Takpan na natin guys. Yan. Ayos na guys. Buksan natin guys. Lagyan natin guys ng asukal. Takpan natin guys. Makalayon. Luto na guys. Guys, wow, aso-aso. Lagay na natin guys. Ayan, oh. Ayan. Nagnatok-natok ka day. Titikman na natin guys. Yummy. Yummy. Masiramon sa kape.